Khovela tui khua dam lian ber China a Three Gorges tui khua pui chu fur tui liana achim mayang ti hlau thon na oma China sarkar media ro chuan hlau thon tureng ma om lo ati ve thung ani wangei lo German Chinese engineer kumsom bitel Three Gorges sanchin lozir chiang to chuan karmasa a Radio France International in an interview na tui khua hian khi om thu te concrete thatok lo quality thalo man ani thu te mu ani thu asoya tui khom naram biala hian ruwa pui na satak asur nuin tui chim chin aron sang chowa danger point chung lam aron kai tak hiala chuan heng thil mu chuaten hian hlau thon mani thu wang hian asoi fiani China sarkar chanchin bu Global Times ero chuan wanga hlau thon te hi aron pai thanga la thotan ni khan article pakhati chuak ngalin chu article a chuan Chinese expat pakhatin tui khwa pui chungchang a hril fiana aron zia kani tui chim chin water level hi meter za somli le pasari chau aron thleng chawa chu danger point meter za somli panga chunglam meter ni a sang ani chawa kumsang khata voi khat thleng thei thil thleng kha te mem meter za somsari panga thleng achim po dol zo tura he tui khwa hi design ani ti expert chuan a soifia tui khwa hi engti kong point a himani ati ani he tui khwa pui hi Khovela tui khwa lian ber ani awangin a chepal ani hlau chuan suang tua phak ruwa lo chiat na a thlenanga a hnuai lama om Wuhan Nanjing le Shanghai khopuya cheng mishing makta duai zali vel angong thei don ani thirna tlang danga tangin America chanchin han thir ve thung teang tunhaya America khopui te akanga coronavirus la chu adar mek boka ni tinin mi an thia president Trump chuan a thian tharam tenen buaina anei bel zel boka tun main hetiang takariang hian om ngai lo tuna chuan thian tharam then khat te hnol le ni zatin om chu ani deuh bera European ram te chuan America masial wangin shroi tu tlaka an mu to lova an hu chon me kani Germany Chancellor Angela Merkel chuan Washington a tun thla nei tur G7 summit a atel don lo thu asoi towa virus chuan lama asiam bokani ma se thil dang po omin a assistant ten an soyani diplomacy lam in buat sai fel alani lova China huan na so atel pe lo ani mai theyani Trump chuan Russia President Vladimir Putin chu asom boka asom na hi arem ti lo tlat bokani Merkel chuan America chung ko boina po in nam hnoi adu lawani chuba ka Trump hian WHO atang achu san kha mak ati le towa Trump le European ram te in kar khi hi America khopui sang sanga tharum thona achu ama tang towa omania a police tenun ron dan le bun rong clear san na an nei te mi puilungoi lo laka tharum an tho du mai te chu en liam chi ani lovani an khopui kong la ya mangang tlan chedur dur te po Tramaki nok vek ani tia pu na haum mek bokani Traman ami pui te soi satura sipai a ko lu du mai po hi America thian tharam ten an hlat du na chanat lingani America president hian enge ati le don ti ria chi lovin an kop sual palang ti po an hlau hle ani ome tundin mona chuan Mr. Trump hi han sei sel photila maniram chung politics din mun thanna ni na lang tin European Parliament member pakhat chuan Amsterdam khopui atanga America mi pui te chu Europe khopui mi tenen an thop thu an tar langani European Union Minister Joseph Borrell Fontelles chuan Europe hi athla phangani tin George Floyd tha ani chungchanga asoi chuaka thunei namhan sual nunron na lei luak dia soin America hian human rights za turin anor bokani Trump chuan ni som panga jun sangni somni thotan ni khan maltlat du lovin Russia president chu afona sumdon na virus le G7 summit chungchang a soipuyani Kremlin chuan Mr. Trump G7 summit a Putin a chu khwalian turin a soma ma se a thei mel lawani anina taka chuan Putin a hi Crimea arun wangle East Ukraine boina siam tua pu ania wangin G7 atanga ban aloni toa tin virus control na a mingchia Brazil president Jair Bolsonaro po Trump chuan phone in a bebokani chunga tang chuan Trump hi a thian tharam tenen a in hlat to hle ti a hriat theiome ram chung le ram pona po nol a hlo towa rin lo na lama thian a zong vel mek ani thian tha ten an ngaina to lo ti a in thathiam ve to nge yang akom thei tura rin Xi Jinping le Kim Jong Un tenen po an in kar a thapak lo ani mel Trump hian thian tha te hne chia rualin alama tang reng tura alo ngai po ani mai the a hriat thiam danangin America chu ram chak le ram ro pui ani e
ma se engki ma hian thutluk na asiam vek theilo ani Washington a Markelia kaldu lo chan ngai tu chian chuan ram shwai tu ten engtlukin nge andiriam to ti asiat mai theome khowela ram shwai tu te hian Global Environment Change Control a hian tramat hlop wangin engma omzia omlo ti an thria virus le an ram chung boina wangin trama hi achak lo ti an mu to boka America empire hian ro puina thuam ani to lo ti po an hre to ani North Korea chu ani lai ni khan America chu nitlamai turang ani thu a soi chuaka chuni puipo chu China hian a hlia khu to thu a soi tel bokani China pon virus wangin adema Hong Kong boina wangin adem na sale zualani North Korea chanchin bu chuan White House le bunrong inen thanna ti in thu chu asiam hial bokani trama chuan ni somni pariat mei tha khan European Council official tele America in mu khom na G7 summit chu Washington a nei turin an rela atu ka WHO atanga aban thu apuang zui le siani thakhat nuwa ka puang ang ti tu khan cholkar ni na apuang thutani Iran nuclear Paris convention le Europe ramtenen thona in kalpona open sky atanga aban dan te po tu ma ron lovin ama thuwa ati vekani WHO atanga ban thu puan po kha achian tharam te makti aloa atu ka mar kalipon Washington a azin theidon lo thu asoi ve ngalani British Prime Minister Boris Johnson le Canada Prime Minister Trudeau ten samita Russia lo telve tur an object thu an puang hal toa Russia nen in lai China nei thadu French President Emmanuel Macron chuan engma ala soi chuak velova ma se French Rama Institute of International Relations ala Director Thomas Goma chuan athil muwa lungchiat na le thinrim na hlirani kantrian kanren puiber hi virus wanga ho tu ni atin lo ta ka chuan ni tin hian thian te huat tur hlerin thua soya ake dar zonga thua soi hian China tan mun asiam mai mai aniang ti a hlom hle ti na soyani United States mi maktadwai somni velin coronavirus an kai to hialarin ani thu health official te chuan an soi Center for Disease Control te chuan virus kai te hi akai zat report ain alet som velin asang zo ka anrin thuan soi boka hetila hian Texas chuan khwa khirna thla dula in hon atumna chu virus kai an punna sat ema wangin a thul le bokani US a hian official figure angin mi maktadwai ni point lin an kai to a nunna chan noi khat sing ni sang ni zathum som sari anom to bokani tunhaya US chimlam le kho thanglam state a te na satakin virus kai an punga University of Washington chuan October thla ani meu chuan US a nunna chan noi khat le sing riat anom man rin ani thu soin American za som kwale panga ten maikor an bua vek ani ero chuan nunna chan noi khat sing li sang ruk vela atlak thak tur thuan soi kan hisab dan bera chuan case report tina tanga hisapin alet som zelin puntir the ani tin CDC director Dr. Robert Redfield chuan asoya hei hi achan ber chu testing chu symptoms nei te chok test ni in asymptomatic carrier te test an ni lo wang ani thua soi Dr. Redfield chuan American mi pui za panga tanga za paria chu virus leng kai theidin huna an din thu soin hei wang hian American te chu social distancing maikor vuale kusilwar turin ati bokani fawang kan nai dona classikin azui mai dona confirm khurangai zual tak zetani tin a soibok Texas hi lockdown pheldu tu ni in chutilam hoya chetlama sapol ani boka masia virus kai an punna sata wangin Republican Governor Greg Abbott chuan khwa khirna phel an tum chu athul le tari ani virus lengna satur kan khailak tir hian nakina state sum don na hon chu himzokin kan kalpui theyang ti na soi ninga ni ringot khan Texas a virus kai thar sanga zakwa som kwale paruk mu chuania nunna chan somni le pasari omin ni khat thil thuwa virus kai mu tamber ani bok heba ka hian hospitala da ngai an pungna sa le bokani Texas ba ka hian Alabama Arizona California Florida Idaho Mississippi Missouri Nevada Oklahoma South Carolina le yominga te po virus kai an pung vek bokani US chuan khovel hun sang-sanga sipai ada dan en fi America hei hi China sipai People Liberation Army tena Chenomram India Malaysia Indonesia le Philippines te an vawang ni in Secretary of State Mike Pompeo chuan a soi PLA ma chon tur hian kanin da don hei hi kan hun laya chona na sa ania mamona kanom zelang ti in a soi heng thu te hi Pompeo hian
virtual Brussels forum sangni somni German Marshall Fund nei na asoyani sipaya da dan en non na hi President Donald Trump thupe kanga kalpuyania US chuan Germany ya sipaya da chu singa le sang ni atangin sing ni le sanga alo tin hiam to bokani Pompeo chuan sipaya da dan chu boruwa kom dana zirzel ani tur thu soin mun then khata chuan American sipai da tleman nianga mun then khata ro Chinese Communist Party in awawa te chuan da tam anianga India awawa Vietnam awawa Malaysia Indonesia South China Sea ahawa Philippines nen ti na soi bokani hei wang tak hian US chuan atul dana zirzelin chet alamai do na ramdang te point chet lain tunma ang nilova anram ven himna konga chet lak na an nei angai ani he thila hi chuan hun dang ang lo takin khovel hun tina kan tho puite abik takin Europe thian te chu ron kan tum lem lo ti in Pompeo chuan a soibok President Trump chu amhain Germany a sipaida ati tlema wangin soisela lo tok to a hei wang hian Russia and Europe awauna ahuang tau pha an ti ani mase Pompeo chuan hei hin hial thungin US chuan khovel hun sang sanga sipaya da dan en fia thu soin Africa Asia Middle East le Europe sipai ada dan chu en fia thu asoya Pompeo chuan sipai te chu mamo an ni dan le thilom dan a zirzela herdang lam ngai ani thu asoya chu chuan Air Force emo Marines le Army te po ahuam vek thu asoibok United States of America in sipai alak chu emo ti tlem don reng rengin an thian ram le thopui tenen in rong khom na nei masak ani zel thu an soiboka America chuan democracy fundamental interest le America fundamental interest chu angai poimo berzel ti in asoi bokani